Mau fe dome nyonto eyata ojebe mi adakpe ne do ye fe nu wono kata nye nukunu ye wona le mia vio fe agbeme ye ogba potolo wom gbe si agbe to ye fe alosese kele ye fe dukola ji no vio me dakpe be mi gale toji be mi ga se si agbe fe mawu nya ya e mawu mia fofo mia pe de la si ke lomi alegbegbe eye fe didie nye be mi okata mia po dede mia po hoho mia po ntifafa mia po vovo mia po yaira eye wula mia po agbe eye aga po agbe afe mafo eye taye ovado ye ova wo do nye siada nye kplota e o chomi chowo gbeta pola na efo duko si o lo kenye wo si kele gbenye senga popo yame bena be si agbela afeto afenyala na tomu anchilamido nena kplomiva e mo aji e mo si kenye Yesu Kristo ji la be Bible bona mi yore bana Yesu de kenye mola nyatefela ple agbela e yaji komi ato akpo dede akpo hoho akpo agbe akpo ntifafa akpo yaira akpo kesinonu sio yento don gbenami de mi afa gbemti eye ga wula agbemafo novi eyata amenu vekple ntifafa na sogbo de jinami le sijeje maukple Yesu mia afetola me de amesio po khose kwasima keklemi le mia maukple mia khola Yesu Kristo fe jojo nyenye la me Yesu Kristo wo jojo nyenye dore nami eye me mia no le khose me alebe ngbedodo sio kata odore mia me sio tongbe mula ne wa kpo mo vava le mia fe agbezame ma vi loto mau ba fomi egbe anyi be ya ga fiando mi ya ga dendo fiami la be gado mala mi o ya mi noa mi le si bebe mi matema kpo katao ke mau ya kwa nu sianu que le jojo le vivime le dome la fille que le pe dome le afisi afila mau ya le o katakpom ayo jesi amesiame le keke amesia fa jile le fo kumala e jesi o katamba pe no vient Bible beaucoup la mi le fresh gbemebali mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Ézéchiel 33 verset 9. English Bible, but if you do warn the wicked person to turn from their ways and they do not do so, they will die for their sin, though you yourself will be saved. Que mia degbebona mi beleko. Kene e khlonu ame vodi la le efe zozomenu bo wada asile efe vodi nyenyenwu eye ogbe aside de le efe zozome vodi la nwula ekema aku le efe nu vodi wo lata ke wo yala ede wo agbe Ezekiel fagba etablato voto kukui amaside ke ile nya siokbona mi le nya degbeme ha no bien mais kalibe la ten sende comme la fille elle avait gado mala nous comme ce diable wa do vivitinami via le vogake gbogbo kokoya etokwe de mi antibe mi atemo ase gome aleketutu maudi be mi ase gome ne wa devinami abe mi o kenye ye fe subola oine. Alléluia.
abele si ke Bible agblẽ na mi kpɔ vovototo ɖe le afi ya le enuvɔwɔlawo kple amevɔɖiwo dome. Nuvɔwɔla kple amevɔɖi. Alo nuvɔwɔlawo kple amevɔɖiwo. Mienya be nuvɔwɔlawo nye katã mi nye tso gɔmedzedzia. Le si ke Adam kple vɔwo gbe toɖoɖo la, wotu miwo katã ɖe enuvɔ me bena woava ve mia nu le ɣeyiɣi siawo me. Abe ke Kristo Yesu va eye wòva ve mia nu ene. Bena ame sia ame si ke xɔe dzi se la, agbekpɔkpɔ kple tsɔtsɔke asu eyamasi to Kristo dzi xɔsexɔse me. Alléluia. Gake ame si ke nye vɔɖitɔ la, ehã nya be nuvɔwɔla wònye lo. Gake ya egbe be yeatrɔ zi futɔ na Mawu ƒe nuanyi alo Mawu ƒe dzɔdzɔnyenye. Ta malɔ be yeadze klo na Mawu o, malɔ be yeaʋu Kristo me o. Alatɔn ble mia nu be yenye Kristo tɔ. Atem ble mia nu be yina tsetsi. Atem ble mia nu be yexɔ se. Gake ame mawo la, wonye ame ke wonye dangereux, afɔku ƒe amewoe. Danger ƒe amewoe. Elabe wotsia emɔbu ke tsitre ɖe Mawu ƒe nuɖoanyi. Woawo nye ame siwo le gbɔgbɔ bubuwo ƒe autorité te ke wotsitre ɖe Mawu ƒe amewo ŋu alo tsitre ɖe dzɔdzɔnyenye ŋu. Abe si ke mi kpɔe le Mose ƒe agbalẽ enelia me etabla vovɔ etɔ kpukui 11 me ne. Alo ne le Mose ƒe agbalẽ atɔlia, yes, atɔlia ke woyɔ be nombre. Na le Mose ƒe agbalẽ me ɖeku Mose ƒe agbalẽ enegoa yeyɔ be nombre. Etabla vɔ tɔ kple etabla vɔ ene la ala kpɔ nu katã afi ma. Eye ga yemi be mi hle etabla vovɔ etɔ le Mose ƒe agbalẽ enelia me. Etabla vɔ tɔ le kpukui 11 me la. Afi ma mi gblɔ be le français gblɔ be Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les as comblés de bénédictions. Balak bona Balaam bena nu ka enye siane wɔ kpli mu. Esi me yo va be na va profite nye futɔwo nam la kple nye ketɔwo nam la, kpɔra deko ne tsɔ yayra gbogbo ya kɔ ɖe wo dzi. Balak said to Balaam, what do you do with me? I call you to come and question my enemy for me. Then you are now blessing them a lot. Novi loloto. Balak la fille la, enye amevodi de dukɔ kɔkɔea ŋu, kenye Israel dukɔ, kenye Mawu ƒe dukɔ ŋu. Eya ta wòtsia kplikpa bena yayɔ ame ɖe ke nya be yehã ne gblɔ nya eva na me la, yayɔe. Ne va ƒofi ɖe Mawu ƒe dukɔa na yi. Amevɔɖi ƒe gbɔgbɔ ƒe nuwɔna ma. Amevɔɖi ƒe agbenɔnɔ ma. Ta ye Biblia gblɔ be ne xlɔnu amevɔɖi la le eƒe sɔsɔme ŋu be wòaɖe asi le eƒe vɔɖinyenye ŋu eye wògbe asi ɖeɖe le eƒe sɔsɔme vɔɖi ŋu la, ekema aku le eƒe nuvɔɖi wɔwɔ la ta ke wòla eɖewo agbe. Tɔta si ma wotsɔ na mi ma be miagblɔ nyateƒe na amevɔɖiwo eye miagblɔ nyateƒe na enuvɔwɔlawo hã. Elabe amegbetɔƒomia katã la edze nuvɔ me tso gɔmedzedzea ke. Gake amegbetɔƒomia gatrɔna zina vɔɖitɔ alo vɔɖinyenye ƒe ame ke ya tsitre ɖe Mawu ƒe nuɖoanyiwo ŋu be yaxe mɔ na Mawu ƒe ŋutikɔkɔe be madze le wò agbe me alo amehavi ƒe agbe me o. Ta eya toa mɔnu le sia nu bena yaxe yayra ƒe mɔnu ke Mawu di bena va gbedzi nɔ la, yaxe emɔ mawo. Gake Biblia gblɔ bena
que ye Balak do nous siela yo Balam beneba wekle Israël viola oh maobe ira messie ya voilà o makato fwa fideo egbela mekeru me vunku yo jesia me vodi ya o ame vodi o le mia pe church o me ame vodi o le mia pa po me ame vodi o le mia pe do me ame vodi o le mia pe nous comme mia pe association pe mia pe ho me vo ele afu me nya o wa tam vivi nu me wa bolemi eye amamo galemala nous de la joloji pata yenye mau fe to kana na o gako wa sejime yemi dogba no tayo po haya voa wa ga poto ano wo fofo yenye me be nu ko do le tamala yi ko ga ole fi mai mau fu na po le o ma e ta nenye be amevodi si o agisi baba ils sont de quoi ennemis du progrès o me dia ba nu na jejina ma o me dia ba merena yin kogbele e fo kumo o me dia ba nu jojo kenyebo awola o me dia ba na fama o na mo khine wa o ya ba amevodi ta ejebe miama sio jesi nyatefela mido la to nyatefela amevodi siawo no vi lo to ejebe mi asem si ogome ne mi enyabe maulo amesieme gake gboba amevodi ya nusika amevodi chofa si wola iye ola chowe yete gboba amevodi emela vonami yete biwa ga gboba nyebe wa cho amevodi olala me kala kotefo amejojo la kotefe alléluia et tamido la dote si amevodi siao ela ba ofo tamela nu bara wo kune tamano ya wo fa susumela nu bara wo ona gble domena nu kenyo ona dibe nu me ga yingo ela ba nene ma fa motozu et ta ma titelo ti klikpa be ya tro vo yo la tem suosi bena no to tolo fo mo votiri mo votiri la ko la vana o hafi et tam ejebe doda sisiela nye kloto e be mi awe ne nye be nyatefe ejesi ese gomala be segla ma ola da me vodio afia o le o drema yo le e wo nu na ma yo e la be o mti bana enu na nyo na wo wa to ko nye be beble na jo wala nye mo vile joje imala wa wo kaka ma tan peji wo no vinye no le ji le hi amalo e mi afunku e mi akpo bede mi ajay jojonye ye yome la be Kristo la ye jojonye fe efia jojonye fe fia ke no fia sikpe jojonye fe sikpe di ba me so mo kata si o va ebola wa po jojonye to ye fe do si wona amegoto po mi olaji e ye tami ga sikpi akpa me vodi e yo me vodi nyeme aga seta me no vodi nyeme e mi agbo o ne no ne mako mi to ya tefani ne wa trola adeji ne gbebe ma trola akuma wo wa wokotia ta no vi lo to mi jai mi nabe mi anyanu ne mi atrova ma ogbo ne ma ona khonami le ye fe dodo asike odo bi awole mi am ko to kata fe agbemelata et bien l'Éternel veille sur la voie des justes mais le sentier des méchants les mène à la ruine afin tola e kwa mo jojo fe e mo yake amevo di ofo mo yala egbu na gbidi. Le juste est celui qui place sa confiance en Dieu, mais le méchant est celui qui est hostile à Dieu. Amejojola, et tu as fait mon coup kata glere mauji que amevo di yala et ya enye amesi ke chia tete mau que toi si futo na mau be noane no lea e ya be ya gleme yo ya be amevodi omo yo be nouveau la amevodi yo ya de la be vodi yo amemo jebe mi atonya tefena be siegbe enye toyo enye noyo enye holo yo enye asavio yo enye eso la fama yo so unchi yo le keke le ya popo mal me kwa benya gone na to na be hey ne to le veji me kaba ne ma maucho nya na mi be mi agbule pe muse na mesiona seri na to le veji na de popo na wo ha la be maulu am ko to le siare wala vaji me to bolo ma le ya mi be mi se egbesia egbe ha be mi ara ide nu so so aji me bona mi be mi aide yo le fa gbale gbato
eta gbato a heide buku igba me heide buku amewome mia senya si obolami tokude avunvo me kle o avunu wala yaga sem de soto la fima et mia gaide chigere de wusiao de Yesu Kristo pon come ma on ira mi ba diga senya no vi Yesu no o ira maululu avajidu la le Kristo Yesu me to true forgiveness mission of failure na to vio katalo bye bye.